na di na manulupiak ka na din ganang yan nung diak ka siulota na naik si batu kota di batuak ni ina na tao yun di maksudnya niya so manima kata batu julu si duhonon nami itu kita saluh na amang raja inak suri pada lumu bimadi hamu hula-hula nami tang ditulang nami pe si mancutak tak kasong nang binoto muna amang di buah-buah nami di naung marujung mulu ma ina nahuhahulong yami natahulong ni siyato nga ni balason nang butang maeng di suluta ala ni imamang upang idohami tuhamuna lubotele-hele nang sumpa nami lumurma tuhamu hula-hula nami di butaryon na yung pabor nami manyan also ni rohanami doho lungun ni rohanami tuwa do pamuna sa hula-hula nami nang tulang nami tulang raja nami daftar dukok kami si dohonon nami para di bagasan lungun mahami sa unari niyang tutu ang budihumu mga buhay dohonon inanamyon nung marunong nga patok nanyan alay sungon ni majulo harwa pambayan ni Tuata puidohono ra na matimakta inanamyon ima na nagsiyaluhonon nami tuhan muna amang raja inaksuri pada lausima na nagsiyaluhonon nami di batua ni inanamyon nasubot dahadong buhay takot kami lumubi matuhamu hula-hula nami tulang nami salu holang hata sumba elik-elik malay tuhunan nami tuhan sumuni majulurana next tuhunan nami tuhan mga raja inaksud mereka hula-hula nami tulang nami suak sumuni ma nang tulang huruf sumuni majulur hata betul sekali lihat geser aja. Jadi sumuni mara hata nami hata patujulu lumayan pajulu mahu pangido kami kay niluyos siya kamu na hula-hula nami simukan untuk pasantan mo. Iya. Iya, gitu ya. Jadi punguan nama rawat nirwa takas nakit pinabigi-bigi do pinigo-tigo siang kamu balita mangburu do buah-buah ngahobar tuhari gula-gula muna dia bisa dari tutu berbugu mahita kima di narao taboto takas yang merujung di botol kami untuk tu hobar tusira mas tanyangan mas dia tanyak tak doh dia keraja asa tokom ditanyakon nyon akabere dok keluarga nak tinggal kami di botol nyon asa tokom turus sudah akan silakat ni rohana yang disakatian mahide tanian lumuri siang siang hula-hula di dalam Tuhan semua di mamang baru mau sekali perburu tadi dohani dia mana yang ditahi rohamuna na tupan hak ni niyo ni boto na niyon tadi dohani lau mangguro hokka ultima mangguro mau lihat ma raja nami pinasahak manumayang Tuhan mong tulang nami si Mansutas jadi mau lihat ma dihamu raja ni anak buru nami pasar ibu nakining takas do baju tame jaka pakate yang muna kasahatan nyado juga do naman do pada aku mengenai dalam tuna bokpot dang di mata alai di daroha mau lo siap kami tulang si mereka amang buru napa cut tahu dahulu pos marhamu tadi do kami di sorong kami tulang muna si mereka imarah sekali mau lihat ma tulang
Pada saat kami itu tulang rorobot pasar itu. Berarti mah jadi sian hari tulang robot melunga satari hamuna kami pi sebelum ini muni masih kami tulang robot Mau lihat mah tulang. Panidu kami itu panidu Yosef kamu narajan do kasautanan. Mau lihat mak di hamun ada kesahutan kami makaning nunga dipangido hamu manuturion sian horong ni hula-hula molo hami alas jauh bulan berhita noai di ulau no ba si dulu binau di bahari sian persahutan putih mak Mau lihat mah rajan itu kasautanan. Songoni matutu Leon, le, jano. raja nami raja ni hula-hula nami tulang robot nang di raja ni rong masahutan nami songon nahudok ko kami nakin raja nami ala di bagasan nilu-ilu do kami lumaing Sima. nang pasahaton nami nasulok di rohan nami di bagasa si tahun ang di rohan nami niyan maksud Holan tengah donggu tardok kami ulah usilah honota mulu hudok ko kami mangido tangyang niyan sa nahurang do di kami tangyang siya kamu sa luhut tula-ula namin alay di pagkilala rohan nami di pagtikiano sungon na hurang si Kokdo pehulalahani bulot di patua ni inanan yon mangidutan niyang pangiduan namin yan ulaw ulaw na matemakar mainan yon. Jadi si patupaon nami, nanay sinuhunon nami di sini. Pulat tukol mangan, ketini tes, nabuhi karpatupa, manuhut diarian. Songonima buah-buah nami lolo, paculo tuhamu nasa luhut tula-hula nami lumupi, nak tulang nami. Songonima mau lihat ya. Dulu-dulu ya udah. Jadi mulai hati marajanya mengurus sama dengan ima huru ya tuan tadi. Di nion di boto namion. Na tinggal di paralangan sudi beri namion. Di nalalo karencana dauli na dengan tak sahat dobe. Ala inga perjului ba na yang tuan. Ala ni marabinggan mar menguru. Dengan mai kita marsius sesuatu. Marhite tangyang tatuan na bertuan. Asa di sarapon angka bagi wate do rencana nong rencana ibu tokot tiki di gulu ya do lek. Mari teta yang tai do dia ka hula-hula do raja naro. Satanya ko tutuhat tanyang digam mahita mabai pertanyaan ulang apala dong muse nakin hata. Tumpe songoni pertandingan nama te nakar do bilok kamu nakini boto namion ima jogoro tanyang nami. Halai asa duminggan. Mangido tanyang ma anggo apala songon nadinggan kuilala alana asal tanya kita tutuhatan nomor 2 dia mata saya bisa hapon pas muna saya di pasaut akar rencana nang diri tanahon di ngulu nilai iboto nami asa boy diduga hon like kuna tinggal hon notak dari kosudi rumoy mato hamba kadungat tubulan na dong di marmata so manima iruan nami rajanya manggoruna huilala alai ipe horo so manok komuna inakin alai molo hita dumobi mana Kristen jada molo dia ada bataki ida nama aktoru ulaun bangi dotania bahasa kita bangi dotania ala gudang dope nakuran ko sa dope tailala tu bangi dotania mahita tu marhide hula-hula tu
Tuhan dewata hasan sapot akan nasibta nirwata persama ni mah nirwana ni rajanya mengguru. Mau lihat ya Maharaja nami. Nian Muhammad hunun nami. Songon na hudok konakin do raja nami memang saya nahurang do anggo dihami saya mau nyos dong kami ditangiang muna seluruh di pasu-pasu muna di pasu-pasu itu kata maliti ditangiang udah nana ada yang dua pada ditikir yang di panggilan nami nanti kami ini si tahun nung so budo kami takot siya tahunan so alay na pesangon Semua ni mak kerja nami, mula masih sukulah kami nama bantu. Ni apa ni tuan raja nak itu alai yang benar nami, nafatu sejalan nami, sabu mah tu ina music ima, nafatu sejalan nami mau jalan kami aja. Semua ni macam mana ni mulia. Mulia tema moro tu satu tido na bohabe ido bagian nami apa dari pikion do be bila tu hatta tu boru nami on na pasahaton nami na hudok nakin asala mune asa songna tuado dohot siulota apa na perpunwata linion di pangala ni tu hatta di boru moro da tumoru ulau ni batak mangido tanian ma baik memang musik cepat tanya lain semenila dia sekali setiap hula-hula berat makan lain tak pola dia sejeng nai bah anggo di ruang nami asa taruri sudah dia tinggal di bawah di madarannya tanian ma si adopsi pada latun nakindo Aida kadang terdari na dinamuna nakin secara sibuaton itu holat warai do nadong so ako di mana kali udang nani horna pola masalah itu ada itu ada jadi mulu lain mau saya sama ni kalau kamu kan bulan na semua mau lihat mana jika sudah sama rongdon kok bicara ada tipe sebetulnya ayam bola pengiduan nasional uli karena juta dulu di bungong bukti natu banyak nangger janai nang nasional dia molo ikut sebuah murah do patu pauta mangido tangi alay tohuman na mangidutangi ang unang giraraja katu sirara ibungoon marmacang ulaw ano bueno mudo bueno mudo dan jalo rami raja nami itu serang mau tokukan dan ulo sang nakaduli-duli hari na sumare dan dulu si halangkan nang biduli alayan duli bungoon ulu-ulu hamen do ni mangidutangi anggo mangidutangi ang ano na pangidum yang mengoli na masibuni sa utaknya kokan kung natusi matusan raja nami orang molo mangidurangnya ala nikola pada pimpinan nyo aku kami matok mau dengan nami on mati secara wajar jangan dong kelainan kesugarin tabrakan mati sebut nama umat hukumannya mangidurangnya tinggal dulu mau dengan nama sahi lili jadi dua gas nanyodong jangan dong nakit jual liman luar biasa ala hidup macam orang roh nari madok itu mangidurangnya kami alay ibe sunari pangiduan ya kare kami pedasi kami di sini donon nami do patupa pe upang kami pe mangidutanginan alay raja nami ang gutong mga doktor siya do punong masugot di dulungan
tak tarado pokani molo pe hupatubahan lo pamangan ma pasatu agre ido ya hupatubahan. Jadi pas doi rajanya memburu, pahoma na yok komunai ala gudang tutu si pata mau tahu laut di mana bungun gudang di mana koku ido isinya yok komunai. Jadi poso marohamuna dan lagi tahu dengan nami hamuna yang bertukar nami na subutu hamuna karena ido na kami na kisahani hamuna. Kalau nuante nuai na ba asal kas di bodoh bagaimana bana. Voglio tema di regge a Roma tubu una cura portavi sono una palla di botoli di lungo sehari kami naruh ada foto kamu nak ke rumah tubuhku di Johor Kuro botol ini dari umur 20 tahun lama ya ke rumah tubuh pakai kata tulisan kata buku masih ada anak masih ada guru roka sama hidup di roka sama gimana roka pada karena orang pertama di so pas roka nami ya kalau si roka tadi pada ini bahwa sering jadi kali kita ada salah pikiran nami di hamalong corona yang nama moro tersina salah kami manang nanang kecungkit nahura yang dimaksud kami asal tiardo di para rapotok. Jadi na biasa diulah kita halak batak ya kaulah si songono perjul majunikian di bawah hamuna rawat hidup singkat tiga tubuna songo dia kedudukanna songo dia parkil lengonno unak kamu itu manotopon raja na tua parada itu do manotopon ulauni dong di bawah hamu. Tidak tahu. Ima hak ni nak kaningan hari jauh ni akan tua nama nguruh pada datu ni. Jadi natorok pedi boto do. Jadi keluar nama temakar. Dah ngadong nama temakar. Moding meninggal hon nama makar. Moding meninggal hon sasak merdum. Moding saya hidup anak kon nanang soho. Mana kaningan rewak hidup singkat ni. Jadi hak ni tua hutama. Napa tore-tore pada datu ni di setiap hutai atau pulau songonom ma pulau non. Cuma hak ni raja hutahian. Jarang nak kami masih lusan. Ala nunga adong bedebek kamu na penentuan. Nak kani guar pada datu ni. Hami imai hutunan nami hami narwak gula-gula di basari buat narasakutan nami. Ada isu de mengadut na uli na hita. Jala bari dito na par na bari dito jarum tu na popot dan di bereng mata di darofa atau butuh bikiran yang pesbewaham. Kaya boto na toropo pinang pesibeder hamuna. Natulu bere nami na tinggal makar na sarang lebih mahasukutan. Ada asa dibuto mga janan yani. Perjuli may bawamu. Asa ditutup pun na tuwa di bereda tun ahadu ulaw ni. Jadi tersingot na mangido kami yang berkaitan do agama tu ada parada tun halak batak na sangat erat doi. Pas ada halak batak di agama song-song di parada tun ni. Jadi itu apa kita ibadah setiap di dia kita jumpa tetap ada kaitan secara agama doh secara beredaton. Ini sangat kehalasan mai akau kita sejulu-julu tubuh nama muka beredaton di kita jadi tapi hudiu mai doh nenggal. Di luar keadaan pas dengan dok memang burukku di sini dirajumi rohakku di jut nerohamunai doh jut nerohanami di pertua ni foto nami nama meninggal nama karon. Unangan nong tahe ulau namiok ku baik kami gajang dang tu pendek mari talit gudang mabesong ni ada gudang artana pendek dang tu gajang mari talit fokus tu bi imana di keda ni ala gudang kepeng naga di ban mora imana di keda ten ala pas setoruk nakani padoka munai di keda ni ditangi hotuat tamai di para rapoto tahun asa anggiat tu tujuan narion di budian di baru namion akabire nami tapi nupus itu di namion daga beda potan las ni roha kana sorum dua las ni roha nami bagi padoka munai dijuk ni roha munai selalu berjuk ni roha nami asurane sorum dua yok baru nami on gudang do pangiduan nami gudang do sirohon nami tu hamu nampe pugus parahe bengommu paksaon nami do hamu namarutan bolo nama mora imana di pinoparna jadi dan kedan hefe hapugusun ni kedan ni nama saido pugus do bena di parmoting di baru nami on
Kami hula-hula muna pena. Dan bu kami paninggal tangan. Dan bu kami marhara. Setiap jok katulang ate, kami mana pinupus muna, ibebere muna do namon tingon. Ya kami bere muna mo. Alay adong saw di pangido aku akka amang buru. Karaja huta. Nomor soba ma auto kamu nasongon. Akka tulang libere kun. Nasa ndumo. Jalan kaningan nungahu halas sontorok ni pandukan munai. Unang arong ulo munai gajang dan tuk pendek mari ditalit. Au pinang di alam orang hati. Pugus juga di luar masai. Alay alarok kepeng naga bedi bain itu kangi. Mapai nasa mora di ulau ni au pinang di pangarwaku. Jelas di aku. Ditorok di pandukan munai. Ditanggal tuhat taman ada arong pangido aku. Tu raja huta. Song-song ni doh tamang burukku di song. Di parmoding ni igotoko. Au pina perjurus heli tu hamu kamang burukku. Akan namar tidur holai kol. Song-song ni doh ibotono. Asugari sarma duaul. Makalung ulus duaul. Magbuat ulus duaul sa kulang namin. Asa sudah kamu naris. Dalam kumanan aku kamu na. Akan namar hamarangi. Do akan namari bodo. Alai majoro dikina. Ibar joro piakna. Song na doon na dua. Tugit ang inaporda. Ito oro barbar-baran. Saya tugit ang Panginoon niya. Ito hata. Asa sorong na dua nung di para jauh na boro namin. Halay paturo hondo sigaran. Dang diyon ito hata rin pinitikyon. Na sorong na dua. Boro namin. Yung di para jauh na gay panaram muna. Alay na mangilik-ilik mau ditikyon. Tuhan muna. Hamburuk. Ang keraja di para na ito. Ditambah ni ulus sabut ini yang ulus solong, yang ulus gabi-gabi. Ada ini pesawat namin matu beren namin ulus apus ilu magor. Jadi nama mereng nasi kami turun namin na yesdo. Asarong beren namin malami akon yung cellphone ng dibek kami. So sabut ulus terakhir. Tibo to namin turun namin Asa itong nakuha kami. Ulos sa mga abusi iluna. Dangulos kami. Dangulos kolomi. Ulos sa mga abusi iluna do. Asa ka itong roto at sa manami ako. Sudutan yang namin. Nakapuran dito at sa do. Napot ka na sila kapanirwara. Tiur-tiur pandalanan na. Tinulog do tuturuan. At sa mga mapagirawan namin na nawang puro. Do araja hutan ison. Sabi niya ito, para di po namin. Dari namin martamian, tumawa ito meron namin. Ulos abus ilu na warna. Adang namamanabay kami. Dan hatak ko na kaning masalah sa wakil. Dan namadok ko na sa pendek. Marilidalit gajang dang tuk. Dan imaksud tu. Ala nitong horong ni rohan namin do. Yotang rohan namin do. Sakutan namin. Asa umay kami. Dan tuwaran ni. Meron namin yung manang paupo namin. Ulos abus ilu warna atas soalnya panggilan namin kaya jauh dah song-songan ilu dia muna atau manggur nami mau lihat mak mau lihat maraja nami ini naruh aku angko karimut tusi perjolo marah ang kuna siap kuda mana siap bengkulu main main dua nasi jambi ala langsung do katani hula-hula ke Tuhanmu hidup nasi dan keningan bah nang pala susah kita baru di rohamu pola dianakot na manabuhi guno ni ulah-ulata yang apalah sahat Tuhan bolag berenay mat popolon na sida ipe yang gado ni roh kumarelo seperti dulu do jam asa uliro na ulah-ulata. Jadi melihat maksudnya mari kita salutna sama nina kuda-ulah nami raja-raja ping soal itu nang simanyunta nang tulang pasar ibu. Molo ko itu di sana kanyan songon nak pangiduan sian pihak nami raja nami tulang. Tohodo saluna masih buat tikos na. Tohodo saluna akana tatangidui nang sipatu pau. Jala tohoro na pinasat ni pihak nami tak terjalonan. Tohodo niyan. Jala di bangsa tikyon siang awan nakaring bajulu jadi arong donian
Ciki nami nala pasatong jujur ngulu ni akang nami naung tadup mamostang itikyo. Alay mahitay man yan boy rajuman tiruan ni nung asahuta nang hula-hula tulang ronobot namin, tulang ronobot nalaman at tuhon pihak ni ulaw. Ito si penamahian. Jadi dang nagabi ito teman Tuhan pihak ni ulaw ada orang sabinotor pe mana sudah kira ni na mamostang imakang nami. Siapa son hiya dunia. Alay nung di pajulu naking hula-hula ni Raja Sihopi. Nung di batu nasi di mana sol dia kiada ni akan nami. Jala nung ada berhak mang sol dia pada buat nasi dah. Las dorah nami di diamu Raja nami. Tung manang naholan tu anak nami pe. Daud boru nami. Alas batu pemuna. Alay Raja nami. Pagidon nami unang manian nagpihata nakaningang satu bijang gabi pertanyaan. Kolan mangido tangyang do hami tuhamu asa buhay tangya kono muna asang nakap ni rohnya kana konamian. Buhay tulus beda mono asa buhay tulus. Songon nak pinasat nami tuhamuna arong rencana itu tu bulan onom. Jadi tetap rencana selanjutnya musim. Idonian raja nami nala sapigidon nam tuhamuna. Lima raja Sihopi. So inang tulang nami 5 juta. So nedok komuna nakaningan raja nami tulang si panolo pihamuna dia ka nauli naringgan dia ka nani depan nami hula-hula nami di son lima raja Sihopi. Bawa lihat mari hamu tulang. So inang tulang pasar ibu. Bawa lihat mari panolo pihamuna nang rohan nami raja itu raja hutan. Raja bius narong di hutan tahun. Salut nai raja nami turingkan ada unang gabi ada musik haduan ya kemudian nyari nahurang dia kepada datota ya kita narung diri marabungu. Jadi setadi yang ada nagabi sifatu paon lelubi dot nahurang pas manyan kita kepiringkan seru naulau ni tujuan nyari ini bayaran nami jadi itu soalnya baik jadi boleh hati matu tu dia kepada ni hula-hula nami raja Sihopi molotung pesongoni na lah sifatu paon raja nami ba ringgem na malihatin na ako pasat kami di hamu si panalobi mahami si Fatima. Ina ma siya kamu na dua. Ina manin siya anggo na siya pengkulo na siya jami. Nuang di hamuna raja ni hutanami di hutao. So nataro na kining man nakaliya pagkasilaw. Tunggu ko siya masih tukul lagi. Iba ini rohanami dang na soni dok di hula-hulay nakin Raja Sihopi dang na nang mamuka manang maluar ruas di nasubuhuna alay pangiduan na siya elik na kiningan di dok ba ulos apus ilu ni berena siya malaki pa sa hatong na siya molo ulido di roni Rajai masuhara pa mau lihat mak dia muna subul jalan nunggu anak kaning takas di suku kamu apalah si madasa taringot di pinasahat ni hula-hula ta inga marka Sihopi didok nasida nak kaning yang naulus solo ulus apus ilu do nasida jala lunga dengan rohani kahang gini ada kasahutana kami pe si panolobi mak yakka rencana do diulau marsugut pas no songon nasi dan kaning tang naulus solo ulus apus ilu do be amatu tu rohana merki berena te kami pe sakko do sahuta di pangiduan ni suhu ison lain do sahuta nami itu lebih dahulu mahane do tiba laos soni ma nang ditulang nami Raja 5 juta takas di babi-babi kamu tulang kiningan perkataan nami do hula-hulay Raja Sihopi songnya nakahanggit ko benaro siya pengkulo do siya Jambi hupasahat kami na dirohan kami songnya manang Raja Sihopi anak dibigi tulang ino ni nakini jadi na bajuluhuk kami tulang song na gado nakining alay takas ma baik tulang kapag ito yung nauni pasahatan itu jadi mau lihat yang itu
di mobil ma diho bere na tuma takas dia lusiho hatani hula-hula muna manang na haha perudunani si opi au pe masalah suatu pikir mulai hati mati Tuhan asa sao itu ka pangiluan ni dongan haha perudunani on tubere na masugu asa sao tak kena senakat na masugu ya ka rengenengro Hami si majuta tulang muna. Tidak melihat mahami. Terus maruhanami, sahabat dapok mahami. Doot ha perudunami shopping betul mah. Mau lihat mah ada raksasa satu hula-hulaian non aku pasaka hatata pasaka memang alam bersadi itu tur kita lawas kita do tulang ni ibarat tanah ujung mulut mau tingon pasaka memang tuang pasari. Tema kemudian peluru 5 waktu menempati. Jadi harus di nasian Jambi nak kenian dot sian Bengkulu ke, wa nauli main. Hari pe asdo warani si ala dikilo piawo 5 akan dirajai shopping. Jadi hari pe sian tulang gerobot sebab ulung Sony kata muna kalingan kami pe sebelum dimesi ini nggak nih Sony mah siap kali lihat Mau lihat emang ngai mau pasang kami mah tur aja organisasi oke laos ya mau mah hatata Pertolo, oleh atema di tuat tanah basai, isudi ala ni godang ni basana na butalo, na badok nion, ibotan ami lang jingulong bingon, laos tapatupa, marsia dupan, lao makatay na hubarto lao paborhat na, tingkado, marsi paurolo at kita, kasature, kasatulus, lakana marsugut, lao paborhatot ta, untuk yang harap pasatok kinani, mendapat ketuatan. Dia muna rajani burunami dumubi yung asahuta ninyon yung asahuta muna rajani huta do di rajana ro naksongoni do tulang nami nakin pasaribu tanyang muna yung matulang asa tulus sudi ulau tayo marsugut tumpe wala tayang muna ipapratok kita nak kita marsugut lapas ato ni sayo itu atama tanyang muna jadi songonima siap kami di pangiduan nami tumpe songon na kuranggu manang na adung songon rokon ni kuranggu nakin unang gabi marali tadi mau tumpe pasahat kolat tusido raja nami na buitar raja namang buru na buitar pasahat kami mulai kurang mak ipanulupion ni jahuta do di sudena ya muna akamang burunami ni malulupi di apala ni pinili dahangon ngai pasangaton da somo na pusilu tu bere nami so lima na tandok sa kami lahuam na atong tu acara selanjutnya na naik si patu paut talope di kanal pamorohaton sa di hari matikina sa di hari ma naik si pasangaton nami na hokbar tunion pamorohat ni na bartu ulaun tu iboton avion lau tu bainok tamasuna karena iparuan dari guru asa tawoto ikilah bama ulaun sa ikilah Udah mudah. di mengudu tidak janani lau sudah hari langsung yang hidup di menunggu hari yang 5 di rohanami nah pasti konlain dengan laboratorium na jalur nami laboratorium dengan sudut berhenti-henti satu lalu sama lima pengiduan nami dipulang sama juga lalu sudut mana yang raja nami pasah tomuna yang 7 di angkin nami masuk yang gue ditulang pasar ibu tulang dopak orang memeana dopak doang dia dan gabi lagu gabi hera sopardino atau manak soparsido bertulang alam marujung mulu nuain
ibe bere muna. Ale soni do bere te itu lang mo lo behu pasahatan na natin gabe tutulang si majuto na pasahatot tuyo. Ido na taluk jala ido na songa. Ako parang sih. Ide mula-mula dua. Hampir-hampir di. Karena songa ni peta. Ibe kurang dia. Bukan hanya udur marapa mo na do ka jaisi. Masuk nggak apa hakon urus sabun di ina nani namo juga lupa Sony mah panggilan nani jolo di lemban nogodi ada yang berpakit yang nangkaman dora jauh aja piga mata buka harus aparat yang teruk nah tanggung pakit ya dua pak Sony mah jolo ngomong Jadi kita nodokon lagi, dia mulu hasahutan, don lama dua hasahutan. Napatu pahot tiki naik si pada dalam termasuk molo kami tadi mahami tiki dalam itu kami dapat kesenak tulang tulang pasaribu dapat kesenak tulang dalam bunga tunggat panjang mulai itu tulang mandongan kami apa kita so apa sahaton dunia atau pemuda tersebut nggak kita Ina panggilan nabi Tuhanmu kurang nabi. Jadi kalau saya kami sudah muda, jadi mahami, tiga mah,